Balabai Agayev, Paris Grand Slam champion again. How is Paris so good for you? Why is Paris so strong for you? Niye Paris sənin üçün belə gözəl? Başa düşmədim. As in, how does he have so much success here in Paris? Bu yarışa çox yaxşı hazırlaşıram. Nə bilim, elə bilirəm ki, mənim üçün bu yarış düşərlidir. Üçüncü dəfə ki, buranın çempion olam. Amma baxmayaraq Olimpiyadada alınmadı. İnşallah Los Angeles'te qismət olar, Olimpiya çempion olaram. Roughly, what did he say? He said that I was really very good for this competition. It's my third time that I win in the Paris. But I didn't. You couldn't hear. Okay. What does he like about competing in Paris? Why is Paris special? Niyə Paris sənin üçün xüsusidir? Niyə sən Parisdə mübarizə aparmağı sevirsən? Burada ab-hava, obsi yarışlara baxanda tam başqa cürdür. Adama motivasiya gəlir, çünki burada çox adam var, çox azarkeş var, adamı dəstəkləyirlər, adamın daha da motivasiya olunur. Həm də ki, mən demək olar ki, bütün yarışlara ciddi hazırlaşıram. Amma nədənsə bu yarışlar üçüncü dəfədir ki, mən çempion olam, mənə düşərli olur. So he's very happy about the winning, and he said that he's very well prepared. And France is Paris is a judo city, and a lot of people here to come to this competition, and it's really motivates him. Perfect. Thank you very much. Thank you.